isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngem nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadija abroad. Pampanunutek pa'y nga rod nanang. Napaadal mo matandang iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan nanang? Dandan ni 40 ti tawen mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak? Ah. Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ah, ay ka dumteng tulat ta siguro ananang. Ang no talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena nanang. Imbagam ko taagawid damo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay kat talaga akastaan nanang. Ijay mo't nga ruden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa. Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, wan matkit di Ay, anya nga itimbaga ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mala ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mo't ngagpaiso napilitan nyo tagbiyahe. Nala, siyaklat tangaruden ti mapan. Tapno awan may ibagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panangkablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod manong. Kat agyaman na. Awan ang yaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod manong. Sige, ang awan samot tan bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige manong. Kat agyaman nakmanan.
Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Wilstone. Ha? Sino mat nga itinakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonan na kon. Ti ka di balasang anam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa da akabsat ko ah. Ah? Awam mo tinakis na anak ko. Naistorya na laing mate. Ang lalaing ama ti agaram. Iti kasta, hadan tumaten manugang kao. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kabatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y matadag iti agbalin nga apuko kan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan ajak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni balay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad-ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakat nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Ah? Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw mait. Agyaman ak nana. Saan lang ang napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pa'y. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang aron no kasta anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal-gal kamit tain balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saan na nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam kababain kan kabalasang kaw. Si kamat ti aglablaba kadagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakiti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamen, nobya na ka ti anak may. Isu nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston anak ka. Ha? Ay ko, ang damit basitan at tatang. Apay ka di? Anya nga iti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo na, tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti ornong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw. Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amom matin dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dilad Basit laabanag ang makita
Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce maipapan iti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay man? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, word. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talagaan na singpet ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da pa nagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan mat amasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamat din alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Itilikodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyaman nak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, Rombang laang asikat ti mangigam iti sweldok. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpunak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga ang nagasatak. Takas kan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyan. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige,
Awagan mo no itext mo tulat tangaruden ni Winston. Wala nang. Agan-anad ka, Wine. Sapay masikog ka. Wala nang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay. Amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kuha. Saan ang mabalin lakay? Para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne, kaawawit mo lang iti napanalawas Ita, agawit ka manan? Wan, tama iliwak mat kininanang ko. Wen ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tama kumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbagban ta nakapasyar kayo, anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak unay, anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo tay tantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo taurayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay lugar da. Ang mumaya ti turturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag at tuyayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang! Umayan! Ay na, agyaman akta simangpat kan Joyce. Amom ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayak latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki timpas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakil mat ngamin. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a junior? Makamu kalatan Winston. Adamin kan kapangit na. Sige,
Winston Jr. nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawaga. Ha? Sino ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ka nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang, dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang, ang mga nuad na makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, no agkapoy-kapoy ka. Wanan, ala, agawit kayon, tasya kun ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya ta. At daduang anak mi. Di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Day tatipudno, bro. Kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbaga nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runa to nagadaldan ton. Insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Day tatipod no, bro. Diyak lang mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Iso nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mang petkan, Joyce. Apay kasta tilangan, Winston. Kaslama kong ungat ka man. Sino ko mati maragsakan iti inaramid mo? Winston. Apay anaglimot ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidiam mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaang gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na ko man no nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tandaan yaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititibkar ti pakinakam. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la kuma, tamalasadak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na,
Bay amon day ta nga asawa ading ko. Adda kayo mat nga antina. Wen ang may mayatlatan no at damat asawa manong. Ay na ading ko. Awanin iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka manong. Ay kat iyam amam lata ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba wenno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu a panagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawen amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam Winston, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Miriam. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Miriam. Tubuak ti probinsya ti Isabela ngem agnanaidak ita ditoy Baguio City. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay la kumata mapiliyumet nga idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nag-live-in kamin ken ni Raymond. Kastoy man dagiti pasamak. Ay, thank you, Lord. Nakaawid ak matlaangan. Naulimak matidagos mi. Sa dino ngay nga tatiayan ni Raymond. Raymond nga ta? Raymond! Sa dino ti ayan mo? Raymond! Naimas matgayam ti turog ti loko. Tinasayaan.
Mapanak man kit DJ kusina. Mangkita ak iti mabalin ko akanan. Tani, mabisinak mo tan. Ni, awan mo't gayam na luto ang masida. Awan pa'y inna ko eh. Sakit nagado ang mainaawan. Ay, una yun ni Raymond. Di man laang mo't naginaw sakbay ang naturog. Kapilitan asyak manin ti aginaw no kastoy laang. Apay nga itakala nga si Mangpot, Miriam. Kasanukat na pong puno mat dagiti taksi. Iso ang kapilitan anapanak igi paradaan. Oray nagatidug ti pila. Sakit nagtudo pa'y laang mat. Nakarkaron ang nagrigat ti makalugan. Oo, agrason ka man ako nakon. Ha? Ibagam kit din ti pudno. Ni, pudno matibag pagak, Raymond. At talalaki man niya. Ay, aday ta ka manen, Raymond. Ha! Tinak man aramidan amunal si Miriam. Uray kaskasano at damot delikadesa kanya. Sa anak abasta-basta pumatpatol iti lalaki. Katapay nga rod anarabyan ka, alaman. Di mo't imbaga kung ti makagapuno apay. Pila ije paradaan. Sakit nagtudo itay malam. Iso at talaga anarigat tilugan. Huh! Siguraduam la ang Miriam. Tanong maamwak alukluk ko nak. Jak ag pangadwa amang patay kada kayo iti lalakim. Daita titandaan ang Miriam. Okay, no problem, honey. Just take your time. Okay, sige, honey. Urayan ka nga urayan. Agan-anad ka. Bye! Naimbag ka pa, best. Talaga anak kagasgasat ka kini Alvin. Kunak man no nasingpot ni Raymond. Nasingpet ididamo. Ngam idi bumaybayag. Rumrumwar matantipod no nga ugali na. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, bes. Ay na, nalabos ti kinasadot na, best. Saan laang aday ka? Artek pa'y. Manipod na ikat iti trabaho na. Awanin ti daddo mga inaramid na. No saan ati agbisyo. Arak kan sigarilyo latan ti sangsangon na, best. Anya? Okay laang kumamot. Ngam ti talaga adyak magustuhan kan pagsaksakitan tinakam ko. Kat ti kinaseloso na. Seloso ko na, bes. Ay, sobra, best. Uray anyapay nga explanation ti aramida. Saan ang mamati? Naglaing nga agaramid iti istorya. Ay, maumaak nga ruden, best. Ay kat pagsaritaan nyo anasaya at dayta a best. Urnusin nyo kabayatan anasapapay. Ay, jak amo, best. Panagkunak katawanan tinaskan nga urnusan mi. Ang best, sayang matitalo atawan a panagdenayo. Sayang nga agpaiso. Ngam talaga adya kun maanusan ti kasjay nga ugali na. Iso ang makaammo ditan, best. Miriam! Miriam! Apay manin aya, Raymond. Nakalalao ka kay ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Sa dino man ang tinagapom itay ha? Sa dino pa'y kumangay, iti trabaho ka. Ulbod! Na, si kalangaro din tinarabyan anagawid. Ngam siyak pa'y laang ti pagatapam iti kasta. Balbaliktadam samot ti sitwasyon, Raymond. Ha! Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Ito'y pa'y! Anay ko. Teacher. Kaya't mo pa ya! Raymond! Maasi ka pumamat kanya. Gustoon pa nga asin. Liti! Diyos ko! Pang-asim, di ka kuman pumanaw, Miriam. Ikarig, agpalpaliw akon. Kinapod nun. Diyan kun mabilang nun namin anon adaras nga imbagam nga agbalbaliw ka, Raymond. Amok da ita, ngam ita, seryoso akon, Miriam. Ikarig atak ti agbalbaliw, basta di naklaang panawan. Diyak kaya't amapukaw ka itibiyag ko, Miriam. Pasensya ka.
Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti pan nakaragrag ti anak ta. Sorry, Miriam. Jack gagara ti amin. Sorry, Mat. Ngam itagon daway. Pilyak matan ti bagik, Raymond. Ket, kasalungak matan. Kasalungak matan, Miriam. Panawan nakatilatan, ha? Inayat ka iti kastaunay. Amom day ta, Raymond. Ngam husto matan ti ado arigat kan sakripisyo. Tapno agbayag laang ti panagdan nata. Ha? Sursurwam ti agbyag ngagmaymaysa. Kang runaan iti amin. Sursurwam ti saan amang pasakit iti taong agay-ayat. Kan mangipatpatagkan ka. Saan, Miriam? Di nagpanawan. Agsupli ka dito, Miriam! Miriam! Oh, Best! Kumusta kan? Kaasi ti Diyos, best. Okay, akmatan. Oray kaskasano. Makunak anak ka move on akmatan iti past relationship ko. Kaya't ka di asawon day ta, ready ka manan iti next relationship, Best? Anya? Sika talaga, best. Joke! Hi, girls. Ha? Ayun gayang, Best. Iso ni Paul, kasinsin ko. Paul, isumat ni Miriam. Best friend ko. Hi. Hello? Manipod ita, isunti ka barbaro a driver ti kumpanya tayo. Ah, kasta ka di, best? One Best. Ayos, sinsan. Panagkunak at madanak mo iti best friend akas kini Miriam. Ah? Depende, ah. Nalakit di ta nasingpat ka. Why not? Ay sus, no kinasing pati pagsasaritaan. Siyak ti number 1. Un ko nang matanayin, san? Ah? Ay kutwan ainsan, nasingpat ni Miriam. Iso nga agsingsingpat kamat, Juan. Ay, siyempre, ayin, san? Amunak matan, san ka ni? Nag-weird, anya. Ti anya, Paul. Agpada ta nagkapoy ti unsuccessful relationship. Ah? Kunaklakit din no anya ti kunam awil. Hay, kun nga rod ah. Agpada ta mo lakit din iti napalabas. Agpada ta asinubok ti panawan itinagan ni ayan. Ang oray no kasta, at tatapay lang met dito'y alumablaban. Wen ah, kan syempre, uray kaskasano, naka-move on tamatan. Kasano nga tano, datati na ituting para ititunggal maysa. Anya? Sika talaga, Paul. Tila mo't malablabid mo. Seryoso ak, Miriam. Anya nga tano padasan ta. Anya ta mom, amangan mo't no ag-work. Kasano no saan? Saan mo nga mingon unaan, ha? Kasano nga rod no saan nga ag-work? Sige, man. Saan ka nga min a negative? Dapat, always think positive. Kasano no saan nga ag-work? Agsinata, kasta ka di. Ha? Sige, man. Si naman na dagos hindi pang panunutan. Padasan ta pa yung amin, ha? Ay, tsaka bukan ka, Paul. Di nakman iramraman iti kalukwam. Miriam, saan ka luklukwen? Seryoso ako naklangarudan. Sige, panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta, Paul. Si kakadin ni Paul. Ha? Si kakadin ni Paul, kunak. Wen? Ha? Kunak tupay kat. Saan ka nagbidot? Apay nga minaya. Anya ti masapol mo kanyak. Gan, asino ka? Dayto'y tirumbangkan ka! Ah!
Dito mo! Anay ko! Bumalas ka gaya man! Raymond! Di mo kabilan ni Paul. Pangasim! Dayta! Tinumbong ko na! Kurang pa di dayta! Paul, okay ka kadilaan? Uwan, Miriam. Hindi ka agdanag. Okay ak lang. Agpagpakaasi aking ka, Miriam. Pangasim, agsublikan kanyak. Di ko nam kadikat sublian ka pa. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. Ha, Raymond? Miriam. Isumat lagam asininaan na ka ni Miriam. Takas tati ugalim. Hoy, sika! Yak daw dawatan ti opinyon mo! Huston! Sumardan kayon. Tanudi kay pa'y sumardang. Mapilita na ang mga yab iti pulis. Ala, oh my God, Paul. Kumanaw tan ditoy. Miriam, Pangasim, di na kumamad basta panawan latan. Sorry ka din agsublikan kanyak. Pangasim. Pasensya kan, Raymond. Ngamkas itinakon-akon. Namimpinsanin anapukaw ti panagayat ko kan ka. Iso apang nga asim tadinak kumanriribukan. Lipatin nakon, talipatin kamatan. Sigurado ka din iti marikriknam ken ni Miriam, insan? Winsan, sigurado akon. 101%. Awan matiin limad na kang ka. Saan ka di? Among mati na palabas na. Winsan, Nasingpat ni Miriam. Saan lang aday ta? Nagagatpay. dagita nga rod ti rason, no apay ang nagayatakin ko na insan. Kat no kayat nalakit di. Kayat kung ikasar ni Miriam. No siyakla maysa, awan parikot iti dayta. Kan maysa, da kayo mati masaknan. Iso ano talagang agin inayat kayo? O di go? Tulungan nakman nga rod ang mga lukoy kin ko na insan. Insan, no talagang ay ayatan na ka ni Miriam, saanen ang masapul pa'y atulungan ka? Ang panag ko na minsan. Kayat naknatamot ni Miriam. Amunak maitsan ka di. Amumot no kasano ti kinasingpat ko. Wan, amok dayta insan. Angam sa balilat tamat ano agkadwa kayuntun iti maymay sa abubong. Syempre, kas agasawa, adulat tamat dagiti agbalin nga ups and downs yo. Isu adi ka agdarasudos insan. Masapul a panunutem pay anaimbag ti kunam apan nangikalaysam iti gayem ko. Sa bagay talaga seryoso akin san. Kan sigurado akon kini Miriam. Iso adumanon kamin. Iti kasata, maikasar kon ti babae nga inayayat. Kan inararapaap ko. Narigatan insan. Amangan lumaagaw pa iti sa balikan niya. Congratulations, Bes! Kamaudyanan na. Nalpasnot lang ti manu abulan nga insagsaganaan nyo kini Paul. Wen nga rod, bes. Kat agyaman na ka. Agyaman na iti adu-atulong mo. Saan ang nagbalin ka successful ti kalay sami? No saan aga po iti adu-atulong mo? No worries, Bes. Basta sika. Insan, simbang patmut gaya mong daan di Helen. Katuan, sapsapulan na ka itay. Angam ada ka sarsarita. Iso ang nagtugaw da paylaan. Insan, okay lang ka di abulod at pwede asawa? Taiyam amok man ka da Auntie Helen? Ha? Ay katuan insan. Day talagayam. Go! Agyaman na insan. No problem, insan. Sige, mapang kayong iti ayan daan ti Helen. Nakapag kinumusta kami mat itayan. Asikaswak pa'y dagiti dadto maabisita tayo. Sige insan, kat agyaman na kamalan. Aldawon ba ka? Ngam apay ang nakaida ka pailaan. Apay, awan ka di trabaho mida? Masad sa dutak nga rod abumangon lang kay. Kaslaawan gaganay gayak. Panagrek na kat agkakapsot ti bagit. Kasla kayat ko ti maturog nga agmalmalam. Nay, apay nga. Anta ka di marikrik na mga sakit. Awan mo't lakay. Naurnong laang siguro abanog da ito eh. Amangan no maikat tumat laang no maiturog ko.
Kasla maulaw kan kasla makasarsarwa Aguray ka. Saan nga ta masikog ka? Nga ta, Anyang hitam mo ta. Saan ako nasumrag iti trabaho kita bakit? Agpakadak pailaan. Kuyugan kan ama pan agpa-doktor. Iti kasta, maamuan tanoan niya day ta amarikrik-nam. Agingay ta, kasladyak pailahang mamating agbabulang gaya mo tinilawang bakit? wen nga rod lang ay. Kunaklakit din no saan ta na maaddaan iti anak. Apay kit din ngay asahan. Kat uping tapay mo't iti taon ta 35. Ay da, talaga anak ragrag sakak bakit? Kasladyak maten malapdan tirik naggapoy tinalaos sa kinaragsak ko. Kaya't katagi koin itarabi Miriam. Anya, ang Paul, ang mumit ang masikugan. Kandi mat kino na ti doktor itay anas kan ti panaganad. Nang runakit adda ispating anapasamak. Kan ang mumatan, sigo din anaragrag ti sikog ko idida kami pa'y kini Raymond. Wen, yung di namat imbaga abawal ti kasjay. Paul, saan aday ta ti puntok? Kasapulak tinaan anay nga inana. Iti kasta nataltalgad ti inawak. Kent, apay, saan ka kadi anatalagad kanya, ha? Amok anatalgad akan ka. Ang pang-asim ta irespeto na kumamat. No di nagpagbigyan. Rumwara. Mapanak agpiro kiti sa bali apang ipapasak iti iliw ko ken nga. Paul, Amuna kun Miriam. No kakastoy abambanag sa anak amang rabraba. Oras man gaya man dagiti vitamins ko. Tinasayaan. Isardeng ko pa'y laang ti panaglinis ko. Ituloy kun to inton madamdama. Aginanakan inumag pa'y dagiti vitamins ko. Anay ko! Kailangan anang sakit ti tiyan ko. Anay! Anay ko! Diyos ko! Tulong! Tulong! Sorry, bakit? Sorry. Basol ko ti amin. Wan, basol ko na pa narigreg man hindi ninawam. Kit tinasakit. Duada pa'y gayam. Kambal ko mati anak ta bakit? Kambal ko ma. Paul. Sorry, bakit? Sorry talaga. Gusto na kay. Awan basol mo itinapasamak. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maadaan iti anak. Saan apara kada talagi jay nga ubing, Paul. Agan anad ka dito, Juan. Sana bale, takanayo nagto ti umawag kan ka. Talaga ka diadikan malabdan nga gabrod bakit? Adday ta ka manen ako nak, Paul. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Ulitan ta ka di manan. Miriam. O sige, mapanakon ta ni. Agur-ura yung ti taksi apagluganak amapan ijay terminal. Hello, Nanang. Naawat yung ka din ti impaw it ko akwar tayo? Wen, anak ko. Katagyaman na ka. Kumusta ka mutin nga ay di ta Taiwan? Kumusta ti trabaho? Awan rumbang apagdanagan yung kanyak, Nanang. Okay aklaang dito eh. Ay kat nasayaat mo't nga ron ano kasta anak ko. Ay wen gayam. Agsarsarita kayo kaday ka ni Paul? O Nanang, kinapudno na kalkalpas mila ang nagsarita itay. Inawagak, sakbay nga inawagan kayo. Pinauitak matlaan ngamin iti kwarta. Adda ngamin impaaramid ko a cabinet kan kama iti may sa furniture. Kat iso ti mapan na bayadan inton bigat. Aya, kunak ano saan kayo nga okay? Okay kami, Mat. Ang apay anadamag yun, Nanang. Awan mo't gid day anak ko.
Nadamag ko laeng. Ada ngamin na idanon kanyak, akanayon kanumat ti inom na. Kan kasla kunada ba, nga adda kakuyukuyog na babae ija ilay. Anya? Day tamot ti na idanon kanyak, anak ko. Ang jaklaang amu ano pudno. Tinasayaat, damagam to di asawam. Palot putang, iti kasta, maamwam no anya ti pudno. Bayan nyo nanang, awagak tumanan ni Paul inton madamdaman. Sige, angam nay, di ka agdardarasudos anak ko. Tanangam ti agsaaw, wan. Wen nanang, di kay madanagan taamok ti ar-aramidat. Nasaya at mata sinong batam ti awag kong Paul. Pasensyakan bagay. Napasubo ak ngamin na naginom iti rabi. Hangover ak pahigit di. Iso akariring ko lang. Anya manan di na idanon kanyak nga da kanu babaim, ha? Asino manan ayan tinagatilting iwat na alang idanon iti daytagin ka. Song batam ti saludsud kong Paul. Asino ti babaim? Awan ti babae Miriam. Sika lang ti babae iti biyag ko. Asino kumamat ngay ngamin ti mga klon iti nagbiddutan na? Awan! Putno ti bagbagak Miriam. Awan ti babae. Promise. Makaamu ka, Paul. Ngam no talaga adikan agbalbaliw. Nasaysaya at langan siguro no agsinatan. Anya kalaki tinaya bakit? Awan nga rod babae. Siyak ta asawam. Iso asyak nga rod ti patyam. Ay na, ang amukan, Paul. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Wanen. Aklo na kun. Ang umuray nung kasta. Saan kumot ida seryoswan gan? Pampalipas oras ko lang dagijay babae. Sikalat tatay ayatag. Ngamin sikata asawak. Kita di inaklon mo matlaang. Ha? Manipod ita. Lipatin na kon, talipatin kamatan. Anya? Agsinatan, Paul. Saan, Miriam? Pangasim. Di mo mat kumaarabitan ti kastoy kanya. Ikarig. Agbalbaliw akon. Imbagam idinday ta. Ngam karilata nga aging gaita. Nauma akon, Paul. Nauma akon. Iso apasensyakan. Ngam agsinatan. Bye! Dua atawan meten tinapalabas manipod nagsina kami kanipol. Nga maging gaita, jak paylaang nagawid dita Pilipinas. Nadamag ko nga adda kanumeten kadandan na ni Paul. Nga mitiuray na minsan, awan iti panunot ko ti mangreribo kadakwada. Tiamok idi katjakon agayat pay. Ngam iti na minsan apa nag-scroll ko iti Facebook, nakitak tiladawan ti sigud a crush ko. Adda ita ijay Canada kat naamuak nga awan pay gayam asawa na. Iti agdama kat madama nga agin inawag kan agchat-chat kami. Jak amo no anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Ngem sapay la kumata no bilang da kami man ti agkagasat, dumteng to ti aldaw nga agsabat ti dalan mi. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Miriam. Ken ka pagayam, Miriam. Ikam iti importansya ti bagim. Agiset ka iti makuna a boundaries. Ikam iti panawen nga aglunit ti pusom anasugatan. Kang runaan iti amin, planwampay anaimbag dagiti aramidam. Saan ka nga agdardarasudos, ngamin narigat ti mailawan. Alakastan pagayam Miriam, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Edwin ti probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kami laeng nga agkabsat. Agtawanak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapo iti maysa nga aksidente. Manipod idi, siya kun tinangisakad iti panagbiag mi nga agkabsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kabsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, at do'y talawans mo, Shirley. Agyaman nak, Manong. Awan na yaman na din ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikad mo kumamot agadal, wan? Un ka di, Manong. Danag mon aya. O sige, tamapan akon. Sige. Agan anat ka tidalan mo ading ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man agparabiin. Tani, delikado ti panawan ita. Ang mga makasalaw ka di tadalan iti manglukokin ka. Un, di kagda nagtakabaulak ti bagik, Manong. O sige, inakon. Ay, una yan tingapsat ko. Bimaba yan at di na amo ornosan na gitosar na. Agkaiwara na giti sapatos kas kada medyas na dito'y salas. Agraman bagkin libro na. Hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, una yan ay. Tinasahat. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napanog siguro ang naggapoy yung pagadalan. Iso adinan inyornos na giti usar na. Naimbag nga oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Unak lakid din ni Shirley tagtok-tok-tok. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Kat ni, rabiin. Umunag ka, tadi taunag ti pagstoryaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kan kada ito eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intad ti ikit ko apasarabok manipod Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dilata. Iso nga itad kon kan katidad duma, Edwin. Ay na, agyaman ako na Cindy. Orekas kas ano, makaraman kami mo't iti imported adilata. Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agan-anad ka. Kat ulitak manan tagyaman. Hello, ading ko. Sa dinutayan mo. Rabin Ay, kwa. Adda ak dito'y balay ti kaadalak, Manong. Adda nga min ar-aramidan mi a project. Kastaya. Kat anya oras ka ngay nga agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, Manong. Anya? Ne, sa dino ngay nga ron ti pagturugam no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti kaadalak, Manong. Inton bigata kon nga agawid dita balay. Sige. Sige nga ron ti makam mo, ading ko. Ngam ne, ti kanaan ko nga ibilin kin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon-akon, Manong. Balasa nga kon. Amu kun tar aramida. O sige palpasan mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige, ading ko. Masapakan to nga ron nga agawid inton bigat, wan? Wan, o sige, taida po kun ti cellphone ko. Bye. Sige, ading ko. Bye. Nasaya at matasimmangpat ka na, ading ko. Itay kapailaang or urayan. Nakaring ka pa'y matlagayan, Manong. Nabartek ka manin. San mat, Manong? Nakainom lang. Ay, unay kan, Shirley.
Di mat imbagakan ka ano mabalbalin kat liklikam da arak. Awan tinasaya at nga itid naging kadayta. Nabanungak, manong. Isa pa nga, simta din akong sermonan. Okay? Anya? Kaya't kuntagin na. Sige tamapana kung itisilit ko. Good night, manong. Shirley, mabit lang. Saan ta pa yan alpasan nagsarita? Shirley, agsubli ka dito eh. Oh, na yan tigapsat ko. Naibarkadan sa amatan ni Sokasta. Kanayon matan na marabyan nga gawin. Sakit na barbartag. Ay, oo na yan. Ti pagdanagag. Amangan lumabaybayan na ti panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Mariel? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Haya, hay. Nako namon friend. Happy all the time. Aywan gayam, inawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rudan nga inom day to, bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakder ka ditang tagawitan, Shirley. Sana magawid, mano. Pangasim, tasaan kumaanat ang kanti ulom. Tumakder ka ditang tagawitan ko na. Di mo urayin nga agpungtutak na eh. Apay, asino ka kumaya tapno tungpalang iti bagbagan. Ha? Shirley, Saan mo't asikat itatang ko tapno tungpalan ka? Sigaya te amak. Saan mo't? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngamin, iti ka anuman, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga, ama. Awatam, ay na. Aglablabos kan, Shirley. Masipat kan san. Sige, sige, sipatan na, tungtaan na, saktan na. Tanin naramid mo data. Lipat at matan nga dakod sa kwa. Anya? Lukas ta, talaga asahanan ang nagaw-awid jay Adim, Edwin. Ay, wala nga rodante. Kinapudno na. Matandanagan akin ko, ana. Natangkan tumot kami ti ulo na. Dinakmatan dangdanggan. Iso binaybay ako na. Barang ano makaamiris kat agawid tumot lang di kapsat mo kanakan. Tay tamat ti kanang nga karkararag konti. Sapay la kuma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas diyang ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigo da kas jay? Nakasingsingpet mat iti uping. Aging ga nagturpos iti high school. Itataadan iti kolehyo, kastamot enter aramidan na. Day tagat nga rodante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak, at damot laang kin ni Shirley dayta. Ante. Ala, bayampay laang jay atim. Patsyak nga agawid tumat laang day jay, inton mailiwliwag nan ti sakit tinakam na. Sapay la ko mga rutakas tangag paiso. Agyaman ak tanagawid kamot laang natin ko. Pasensyakan kadagiti na isaw-sawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga asanin ang maulit, May. Ngamin, pumanaw akong dito'y balay. Anya? Kat kasanong ti panagadal mo? Agsardang akong nga agadal, kat sumurutak itinobyo. Shirley. Basta agsardang akong nga agadal. Nalawag mo't siguro tinangag mo, manong. Nagawid aklaang, tapno umay ko alaan dagiti badbadok.
Pumanaw akon, kat di na kon bibiyangan. Anay ko. Abay nagtungtangay! Aglablabos ka na talaga, Shirley. Kaputo sa anak nagtagtagari. Aramidam na tanti kagayat mo. Apay akasta ka magtanating ko. Anya tinagkurangak, takastamot lang tar aramidam. Aramidam mo't amin nakabailak, tapno may ko lang dagiti ka sa pulam nga agadan. Ngam kastoy ti subad mo kanyak. Sika lang arudan tinakabasol, ngam sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo iti palang kabil mo kanyak. Shirley. Basta baybayan nakon. Mamin ano ayang nga ibagak sa anak kon ngobing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasim. Di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. Mano abulan maten manipod pimanaw ni Shirley dito balay. Oray kas jeti naramid na. Napatiglat tamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko. Tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makaamo amang protektar kan ko ana. Ilisim kumay ti pagpagadan na. Kat isuro nga agtungpal iti pagayatam. Italagkon kan ka ti amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Talaw-lawagam ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan diti balay. Ne, agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tali. Masapak man na mapanagtrabaho inton bigat. Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley kaanakan. Wananti, simang pat ngagpaiso ti kapsat ko. Kat, kumusta nga eh? Sa dino nga'y tinagnaidan na iti mano abulan. Ay, nag-abang da ka no syudad itinubyo na. Naimbag man, tanapanunot na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugon ka no matinubyo na anti. Anya? Dayta tipod no anti. San lang nga dayta? Masikog pa'y ni Shirley. Masikog ko ng Edwin? Wananti. Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita ti kapsat mo. Husto matan itay ka pa'y asangit. Ay na, makarangrang kang ubing. Apa yun? Itay pa asangit ti anak mo. Makapasuron nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayunay kan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin isungag sang sangit. Masadutak! No kayat mo, si kantimang saklot, kun mang timpla itigatas na manong. Ayunay kan aya. Kasadot mo mo't laamin Masadutak nga rood manong. Oh, si kantimang awir, tarumwana. Anya. Le, sa dino man ang tipapanamay. Basta rumwarak. Adda na patag-alakad ko. Nakasukat ka mat, Shirley. Sa dino ti papanam. Sumurutak itigayom ko iti syudad manong. Mapan kami ang trabaho ijay. Kat asino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan ka ag trabaho iti syudad. Ibatik pa'y lakan ka, amanong. Anya. Ne, amumat nga da trabahok. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin Makaamukan no anya ti aramida manong. Basta ibatik kan kaninaitan. Si kapay lang ti makaamukan ko na manong Edwin. Ang mga no dapat extra kwartayo di tanti. Bumulod akpay kuma. Mano kumaaya ti bulodam kaanakan. No ada nawadwad akwartayo. Oray anayin nyo kuman a 2,000. Sana balit ay tigkumutla nga dago sa paman ng agsuldo Oh, at iti 2,000 abulbuludam kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Laimbag lang tadda kayo pagbulbuludak. Naon kayo lang, jak amo no kasano kaming kininetan. Awan anyaman na kaanakan. Basta lakit di adda anak, tumulong nga. Ba nagapagyaman ako na yanti?
Tailak kayon to kininaitan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam? Agyaman na kanti. Jak to pulos maumang agyaman iti kinasaya at kada kami. Sapay la ko ma. Tabindisyonan da kayo pa iti Diyos gapu iti kinamanag paraboryo. Itay kapay apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatang nga ro iti trabaho sindi. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intugot ko nga minti ka nakakijay. Winarningan da kidintibos ko ajak mabaling nga itugot ti ubing iti trabaho ko. Nga miliblibas ko. Tawan mo't nga rod mga awir ken kwa na. Aging ka na duktalan na. Iso aday jay, inikat na kon. Grabe matibos mo. Dila na asyanan iti ubing. Wala nga rod. Parikot ko kit din o pangalahak iti kanan mi. Tila o na'y panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hayring timol apagtrab-trabahwak. Ha? Iso na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay katwa na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang. Agyaman akon, sindi. Pakitaltalyaw yung mananti ka nakakanaturog iti utility room, tata? Nakasta, intugot mo manan ni Nathan, Edwin? Wan, tata. Awan mo't ngamin kaduanay di balay. Iso nga intugot ko na. Apay ni Cindy nga eh. Saan na day off ita, tata? Kan may sa, mababain akong kankwana. Iso nga anusa kong itugtugot ti ka nakak. Di ba tipat-pati mo't lang kinanti Madelyano ka? Wan, tata. Ngam nagpamali lang amin nanti Delia. Kasta, mala, di kagdanag. Tasya kung ti makaambo iti ka nakam. Agyaman ako na tata. Awalan yaman na barok. Sige, tarugyak mo't tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan ng aglinlinis, kabayatan nga ubam ni Nathan, Edwin? Ah? Saan mo, Cindy? Sigurado ka? Well, sigurado ako. Kita man eh. Oh. Basic. Bilibak at talaga kang ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalampay laang timang rabak akasta. Ah? Ay katuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay, gayam. Agyaman ak man na. Itian niya. Iti pa nang tultulong mo ka na kami gininitan. Awan anyaman na kunakmanan. Naimbaglaangan kunam, tanaanos kan nasing patibos tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Huwag nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akam da ito ka. Ay na, di mon panunutan dayta, Edwin. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Naimbag man ta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita dito lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan, Manong. Anya? Ne. Anya tikat mo asawan? At danobyok a kanidyan, kat plano minti ang kalay sa iti mabiit. Itikas na, maitugot nakmatan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Ha? Inaiwanak itinasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsakripisyo. Ita, basta umay mula ang alain kanyak. Saan na mabalin ti kasta kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. At dangarod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikatina na. Sikatin ang ipasngay kan kwa na. Dahil tati kinapudno asa na may libak.
Ngam ti saludsod, nagbaling ka kadi nga inakin ko ana, ha? Ha? Inaiwanam kadi. Saan? Tapinanawam. Imbatim kanyak, kat siyak tinangaywan ka ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo, Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isungauran niya pa'y tararamidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At dakarbangak amang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng padakkel kan kuana. Ngam no ipilit mo nga alahin. Iyuman ko da ito'y abanag kadag iti masaknan. Anya? Naturedak anang ibaga iti kabsat ko nga uray agsango kami iti korte no ipilit na nga alaan ni Nathan kanyak. Idi marikna na siguro nga ilaban kumat ti karbangak anang padakkel iti anak na, dinan impilit nga inala ti ubing. Pimanaw daytoy ket ita addan ijay Canada. Ita sa nga pulo metten ti tawan ni Nathan, ket siyak ti bigbigbigan na kas amana. Impaay ko amin nga oras kan panawan ko kani Nathan, ket sa anak metten anang asawa. Adamet dagiti gundaway nga umawag ni Shirley, ket pasaray agsarita damet kani Nathan. Uray kaskas tultulungan naklattamet ti kabsat ko kadagiti kasapulan ni Nathan iti panagadal na. Kastameten kadagiti masapsapul mi ditoy balay. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo Edwin. Ken ka pagayam Edwin. Panagkunak ket hustulaeng ti inaramid mo. Nasaysayaatan nga adda iti poder mo ti kaanakam ngem ti alaen ti inana. Ngamin, di mo matam mo no anya ti ugali ti nakiasawaan na. Adamat karbangam iti ubing tasikamat nga rod tinang padakkel. Kan maysa, awan matsabsabali ta mismo matlaeng akaanakam. Sapay la kumangarod ta dumakkel anasingpet ken natulnog ni Nathan. Alakastan pagayam Edwin, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.